Ole tuntum video chonin pi beril van nei sangi hausa tuntum session a din to na shim hi kan enanga first timer an nia hei first timer han ti po hianin kum upat view to anwarun first timer ve nol te nom thin boka ani ro hi chu kum lama pon la nawa history han chuilat po hianin ano pangpol chu ani don chiang sa chu wang chon hausa an chetla lai vel te hi han en a han thlir hi a cha koma an za puyom rengem tin kum no pangan ngot hi an lo thalo chuangem nge kum upa hi an lo thabik do nge kan ti engpo ni se in clear phot teng o tuna motion nei tu pi beril van nei sangi members om tak move turin ilo somang u Speaker Kalome, with your permission, sir, I would like to move motion of thanks as follows: that the members of the Mizoram Legislative Assembly assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the address which he has been pleased to deliver to the Assembly on the 19th of February 2024. Thank you, sir. Kakhan ye soi toi thatek tok view maya adot le kan kal lenga lang ron move tak kha kan sai ho do na ni hun hi engzak nge kan in pe khang le member pakhat sai na hun ta minute nga nge minute som nge kan du dan le minute nga mo ale member pakhat minute nga zel kan se nga minute li ni in warning bell karon meta ka chuan minute nga kan top donia House leader of opposition te kha kan pedam kan members om tak pi beril van nei sangi khan han sei hong sela lo so mang u Speaker Kalome, hey, and Governor Zom takina hey house soi khakan ngai thatlanga it's one a copy kan neya ei lawm khop maya mani nam trongin mizo trongle sap tronga chiar tur oma kan in lama te po kan zir tlangin ka ringa kan chiara kan kewa kan keu nona piang hian kan lawmin kan hlim tol tola moti mai turin athu a thaem em maya azung hian soi chen ani don lova maro chu poimo ka ti zualte kan tar langanga mizo mi puite hian sarkar kan nei sarkar a piana tang khan du thu sam kan nei thina sarkar tha sarkar chakti te beiseina kan nei sang thin khop maya chu kan beise thinang chu he sarkar thara hian kan mudon ni en na langa governor thu soibul channa khan kan chiar vekin karinga sarkar thar lungphum aron tar langa bu speaker iphalna in kan soinon lokanga chungchu sarkar chak ti te langtlang le rin om har sanate sukyang turarang taka malachin le mo phurna langam sarkar ti kha ania heta mo phurna hian responsibility mai baka accountability te po anianga chutiang ang sarkar chu kan din do ni in alanga helai ron zia dan hian alomom khoping ka sia he kan lungphuma ti hlotlin le kan heta kan in nga tlat lo hi chu a member te mo ani ve thungani ti kha kan riat acha ome tichuan asoi zelna khan kan rama hian heram chunga in do dela ti changtlun baka ram india ram mina tumane kumsang ni somli le pasaria ti hlotlin tum ane kha aron tar langa chuta po chuan kan state hi factor lian tak nive tura min chona kan hua chu tuna kan ngai to chon kum som ni le pathum lo om tur chunga kan na tur min pe ni inalanga he chona hi lian tak le har sa tak angin langma sela kan ram chung ka tan mi puitana mason na ral tiang min kai pui tura min nor kal tu lian tak ani nge ka be seya chutiang chon member te pon kan man thiam acha ome ti chuan mason na ti aritam ta hle maya mason na ti kan soya chu azung kan en chuan voina he session kan thut khom chan budget hi ania governor thu soi phek ni na khan pu speaker irem ti na in
kan chiar lokanga budget hian atumber chu khotlang le sumle pai ma son na atana thil tum sang te ti lo thling tura theina resources kan nei sang te man tangkai ani a budget tin hian kut na thok tu te mani kut koya ei zong te sumdong te le ei zon na dang sanga ma son na bo ruak tha siam saka mi chen khatan chau ni lovin mi pui zong tan ma son na thlen atum turani ati a kha khan ashil fia chiang le in ka ria kan budget nakina he nakin loka kan phar tur hi atame mo atleme mo dik tak le rin tak le fair tak kan man chuan hei hian ram le mi pui tan ma son na satak athlen nge yang ti ka ringa tin chu tiang tur chuan ei ruk le lem hlen na lakata kan von him angaya kan budget hian kan ram tan ra du chwa tura fir taka kan man thiam ba ka kan pe pun thiam te po apoi mo ome tin phek lina khan kan hua pu speaker rem ti nain helai toi te hi hantar lan lok ka dua paragraph ni na khan thua soi mai atok lova ataka malak angai to ani atia kha hemi bupum puya hian athalai ber han thlang te ti don ta se helai tlar hi kan thlang furin ka ringa achan chu thua soi hi alo tam to a are to a ataka tho angai tak set zetani tin chuta chuan kan kalpui masak tur arontia kan handa fiscal stabilization financial consolidation kan soi war ta hle maya thil tharani to lawa ka soi fia lo mayanga hei hi karin nga na pakhat ania tin kan thil tum masa kan policy masa ron tar langa a tha in a fin thlak le in ka ria ani a chan chu bulchan na kan ti mai asap chunga a foundation kan ti hi a nge tak lo chuan a chunglama tang hian a chimte a omle thina chuwang chuan he foundation nge tha kan nei hi apoimo em a heta tang hi chuan kan economy ni phung kalphung hian omzia anele zwalanga kan tumram min thlen pui nge kan ringani tin a phek danga khan kan hua avai vain ka soilong mayanga kan rama investment ti tura malak chanlak angai zia kha aron tar langa achan chu kha kan ram sumle pai ti punnan te le kha sanga ease of doing business te po ti tha ani ti te po tar langa hemi konga malatura Mizoram sustainable investment policy sangni somni pali dinani hian atak taka he sarkar hian malak atumzia alantir chiang leng ka sia anga hlelom tak zetani tin agriculture hi governor soyang khan pu speaker kan eizun na le economy masona in nga na pakhat ani angin kan sarkar chuan agriculture le akai noi sector te masona angai poimo berang atia chutsu aber tur tak te poni in ka ria a tin hei thai thar chwa le na tur in kai shwaina operational guidelines for agricultural assurance fund pom ani ti te po aron tar langa hei hi rammi puitena kan nga hlel em ani a tin thai thar han soita ka chuan tuna kan soi zo kan discuss zo ta ka khan ni em mun phia chungchang kharon langa hei hi ZPM market study team tena antarlan phek somni pangana khan pu speaker chiar lovin ti hian ka soi mayanga he mun phia hi February 13 ani awangin budget session te kan han ngai tu akan nei hun tur kan ngai tu hian sarkar hian alaka ma alang man arin lawa wangin study team te rona angin tuna December changa January le tun February hi chuan kan ken ko dan tu rakha kan tar lang lem lo ani a amai ro chu budget thara tangin ti kha ani a chuwang chon voina po hian abuana ma in kan kher ni te po in alanga helai hian sarkar ina malak tum dan mumal ta kaneya tun kan leader te pon an soi to kan ngai thak to kha khang kha atakin alalang don chawa ati na tur le na tur te akal phung tur te tun budget a hian kan pharin kan soi tlang don chau ani ti chuan pu speaker atop lam ka thleng mayanga heng kan soi tak te ba ka hian road sector nuaya project ti changtlun te tin road technology man tangkai tumna te poron tar langa infrastructure lama mason na enfia tur avil tur dinani ti te po kha kan hua he hi poimo em a
building lian pui te eng emo kan han sa kan han dina assets kan nei te hi ani dan tur anga manlo atam ema hlui hlo ne mo thom that ngai sum sarkar sum hek taka siam that ngai te atam thina wangin he infrastructure vil tura Mizoram State Project Monitoring Committee kan CM kai shwaina noyadin ani te hi rammi puite kan lima kan hui mai ni lovin kan thinlung chung takin kan limin kan nui ani ti chuan thalai te tan malak tumna kan hua inzirna konga malak tumna ron chhakchhuak kan hua pu speaker tourism chungchang te ruihlo do na konga malak na te asoi chunjom achak khop mai chuti rualin member dang te tan hunken acha in ke shia a ti chuan hengzong zong tiama mimal taka ke maina ka ngai poimo chu mizo namni phung nundan le khosak dan hum hal le vorlar ti he ani a kan governor thu soya le khazia ka kan hu angkhan ram le namma min siam tu hian arel swallo ti kan tarlan angaya kan pian chwa pui ni na le kan nun phung te hi namdang te ta na en ton tlak zir tlak le thang thar te chom nun tlaka kan nu chhia apoimo hle a ke ni lo hi kan ram le nam min hum hal sak tu tur an om lo wangin in lung rual na le in shia thiam na te in mangai na le in thlop ton na ne na kan in sui nget hi apoimo a khovel dang mundanga cheng kan zo na thak unaw te nen po in sui khom le zai rela he aina sazoka sarkarin malak atumna hian kan lawm tak zet zeta thei top kan chwa don ani tin hengzong song ti lotling turin mi puite po in kan sarkar kan thlop that apoimo ome he sarkar thar hian mal som na tam tak dong sela sarkara be se na ngatu mi puite tan chan na le in nga na tlak sarkar loni zel turin tu sakna ka hlan ani he motion of thanks hi hauzom takhian min adop sak turin ka nge ne pu speaker kalome tu soi tongkam tin na khan fel fai khop maya a tongkam zong te anni ang rual generation engen yang ram mangai naril rupule an mani ang concept rual hi assembly house a hanan thu khom ta se assembly yang ai nom viewin karinga mi mal hanin be chiam lang chi te a tul hun chu om nge yang amaro chu tul lo thleng ale kan tin chan po soi man lek lova midang han kheido miel mai te hi assembly session ati turamo tilat bol te kan mang te lo ma chuwang chuanin heti anga kan tin chan te kan din akan tongkam zong te han uluk taila a thawi win ka ring ti chuanin hei pakhatin en le taila mo Somangu. pu speaker kalome hei chu malama khan motion of thanks soi ma khan and business pakhada kan kala zona le chana hun kan manga thanim kan ngai tlanga kan bo ruak te po kha an chang deu at kha ani a chuta chuan huna zova minute khat po kara lovin motion of thanks kan an soi ho le a kan ril ru kan ngai to anate kan sor bing na lo lama kan an soya chuti ro le ro chuan he hausa members tak te an puitlin zia tele atul hun angan in siam rem thiam ziate aron langa voina hian bial sanga mi puite hian kan bial tu turte tak hi kan thang ni in ka ria a an zia ka en khan ka mu khan an chunga po lom thu kan soya tin he house za omna vongnung reng chunga nakin zela po kan mi te mi puite ta na ro kan rel thiam hi poimo donin ka ria a hei khun enge molai trang khan hausa hanche that du na emo emo trend hi a ve dewin ka ria a ka soi swal lo tura ka ngaya khang angkha tam lo sila hausa che that le soi that satli ani lova mani bial chunga kan che thata heram kan enkol dana kan che that hi apoimo lai le mi puite na min te na le ke mani po kan in te na turani ti lai kha kan soi non le du ani pu speaker ka shiat swalo chuan helai ka lo chinchia dan hian members tak som ni le parukten ding chungin he motion hi an thlop na kil sang atangin an ron soya lom hle maya emotion pulu tu tan po athamwan thlaka chuan chulaya chuan soibel kan du chu ni he kan governor's address hi soivek sen ani lova tin khang point song kha ron chan ka tum lova atul point ka shelova chulai kan soidu jok chu sarkar hi fam kim a thelova ke ni phei chu voi khatna ani awangin pan na lai te
phai na lai te kan nei don ti hi chiang ring maya chulaya chuan hausa te le mundanga in nui su emothil danga hanti mai lovin kan pan na le kan phai na lai hian min chung khata min thuam moya min bel thaturin kan member dang te po kan soma tin chuba ka chuan ke ni po in kan ti dik lo te kan lo hriat mai palte kan lo ti lo palte a omani po in wai sen takin kan thiam lo na kan pom ngam te po atul donin ka hria chutiang anga kanin chom chho zel chuan he rama hian sarkar thatak mi puitena an rin chan le an ngen chan tlak adingang ti ka ringa governors thusoi ti hlotling tu po kan ninge in ka ring bok kani chuan atop na bera chuan helaya thute member zom tak tak te hian kan vain kan tura vekhi kan sengle dona wangin atu huna hian du tuila ulukila thokrimila ngai sakila ngai venila ka du hle maya chutiang dur chong ka member puite po kan som le ni sila chuan he governors speech thatak mai hi ataka man aloni nge theinan ram mi puite ram chung kan ram le namina mason na tak tak alo thlen nge theina turtan he commotion of thanks hi minadop sakturin house ka nge ne pu speaker kalome ole kha khania tuna kan video en nun bera khanin zir chua tur tam tak kan nei nin ka hria aron fak veka member tin mai ka aron soi chelem lo aron fak veka ti chuanin inzirna tur poimo tak mai ron je ta ka chu trending house etc angalan tumna lutukte engeniang mi pui mit fukna ni tum lutuk awanga han che fol tarep rep te ponom thina chu chu thil poi tak a thlen thaya chu chuanin ti chuan heti hanin social hi kan social ni haulawa a that na lai de pom ve thawani chu ma se khang kan social na lai kha fact and figure hemi documents chumi number a chuan emo chumi ni chumi dar za ta chuan hi asoya han ti ang chianga an ma ni thu soi an lo ti lo ang chi vain highlight sakang chi te hi chu in siam thatna atana thil poimo takanin ka hria amaro chu tiang ni lem lo in siam thatna tur po ni le to chuang lo constructive criticism kan soi fawa heti ang chi ang po ni lem lo ami mal le mi mal hanin beina hanin soi chet na wakang chi hi lar du na awanga kan ti nge ni nga chu ka hre ho lo maro chu kha kha tuna berili ron so yang khanin ti follow hi a thakho pang engponi se khati jong khatun tum video chu ni sela kan first timer abikin kumina kan first timer kum lamba lalo pang tak tak te an che tha viewin ka hria